Novigrad je jedna od bogatih stranica povijesti koja je prohujala Istrom i u kamenu ostavila svoje tragove. Prvi podaci vode još u doba starih Grka, koji su na ušću rijeke Mirne osnovali naseobinu Emonija, nazvaši je tako po provinciji svog zavičaja. S padom Rimskog carstva Emonija je doživjela sudbinu mnogih ondašnjih utvrđenja. Uništila su je barbarska plemena. Kasnije je ponovo sagrađena i proširena do veličine grada. Tako je nastao Civitas Nova, odnosno Novigrad. Svoj najveći prosperitet doživljava za vrijeme akvilejskih patrijarha. Gradci venecijanske pomorske velesile proširili su se i na Novigrad, ali još snažnija od Mletaka bila je pošast kuge. 300 godina harala je gradom i svela je broj stanovništva na svega nekoliko porodica. Sličan udes može se usporediti samo s potresom koje je trgove i ulice povukao u more. Posjetilac nailazi na 10-ak uklesanih grbova, ali jedan od rariteta ovog mjesta je nepostojanje emblema koji bi simbolizirao sam grad. Njegovi očevi nisu se mogli u tom pogledu složiti kroz stoljeća da pronađu zajednički grb. Ovdje se može kontinuirano pratiti trag kršćanstva od njegovih prvih lučonoša u liku legendarnog novigradskog mučenika Pelagije, koji je kasnije proglašen svecem. Galerija biskupskih portreta podsjeća da je ovdje bila još od 3. stoljeća ustoličena biskupija koju je Trst preuzeo u 18. stoljeću.
Lokacija Novigrada usredotočila se tad na poluotok. Grad postepeno napućuju došljaci iz Dalmacije, Crne Gore i Balkana, a pred najezdom Turaka traže izbjeglice u njemu sigurno utočište. U vrijeme austro-ugarske vladavine gradom teče miran životni tok. Glavna zanimanja su poljoprivreda i ribolov, ali to ne uslovljuje ponovan procvat, već poslije Prvog svjetskog rata ostaje beznačajno istarsko selo. Turizam je u 60. godinama oživio ulice i obale Novigrada. Gostoljubivi mještani, pored blage klime, čistog mora i dobrog zalogaja, nude i jedinstvene ostatke svoje prošlosti.